Inggih ide dani sareng sami seluruh ngawet titiang matur lugrayang titiang ngaturang penganjali umat. Om Swastiastu. Ide dani sareng sami ringgalahe puniki titiang jeung ngaturang satwa Bali sane mamurde sadaki lan sadake. Kocap ring soring gunung toh langkir winten anak alit kalih diri sane duran meparab Dharma Budi sane alitan meparab Satyawadi. Anake alit puniki waktu tiwas pisan saking alit sampun mecihna anak alit sane becik pisan mau tamu pesan napi mawinan asap punika santukan saking alit sampun seneng sang kalih puniki laksana yang tape berada niwah semedi sane ngawinan anake alit puniki meduwe timpal raksasa memedi punika taler buta butini sami. Luaning asap punika kawentenannya nika ngawinanipun kesepekang saking nyama berayanipun utamanipun keluarganipun tur membaos sapuniki cai Dharma Budi keto masih Satyawadi yan kene-kene dogen paris olah cai ini sing manut teken tade krama dini di soring tolangkir cutatnya ane jani budal cai uling dini megedi cai uli dini sapunika nyama berayani puni luhane ngasapunika kangen yuktiipun sangkali iri kerari sangkali murang-murang lampah tedun saking gunung toh langkir punika yan kudang rai neminab sampun sangkalih mejalan saged raho ring tukad punda sesampune ngantos irike raris Dharma Budi mepajar ring adin ipune udah adi Satyawadi dong cing adi yeh tukadunane belabarnya nadi ken-kenang yani raga ngeliwat adi sing suwud-suwud sengsarane duh kitane dudugin pejalan beline kelawan adi iri raris Satyawadi mepajar uduh beli Dharma Budi sing nyandang beli ngomongang buka keto mapan hidupe memondong sangsara suke tanpa ali dukane beli nyenang uang karma palani ragane sancite karma berabda karma kriya mana karma ada konenyen peragat beli jani lakar pupunen tiang ajak beli luane ngasapunika sampunang makin beli malih mitaune anake sapunika kudu beli Dharma Budi dong cingak beli ya tukad unane sampun nyat beli iring ngeliwat beli sapunika Satyawadi luane ngasapunika sangkali raris ngeliwatin tukad unane punika sesampune ngeliwat ring tukaduna yan kudang raine pemarginipun murang-murang lampah menek jurang puun pangkung saged teged ring gunung andekase beli Dharma Budi beli dong cingak beli niki samun sane kewastani gunung andekase beli genah pasraman sang empu siwanate sapunika Satyawadi mepajar ring belenipun sesampune sapunika kacinga antuk Dharma Budi udah adi Satyawadi
dong sajan ni sebuah pasraman ide empu girinate jani jalang ing alenadi berjalan ke gunung nyanawang sepanggih nyanan pasraman ide empu girinate sapunike Dharma Budi harus memargi sareng kali sesampune memargi rares deket di puncak gunung andu kasane kepanggih yang guru girinate sedek ngicenen pepelajaran kawruhan sastra ring para sisyane sami diri ke makesiam sang begawan girinate utai sang empu girinate sareng para sisyane sami udah cening makerwu nyen ada ni dewane adi tumben idewa tekemai apa tujuan ni dewane sapa nike ide yang begawan girinate Irike rari sangkale di Dharma Budi sareng Satyawadi matur ring ide sang begawan inggih aduh ratu sang begawan wastan titiang nenten jetios wantah Dharma Budi niki aden titiang Satyawadi titiang pedak tangkil meriki gumanti jaga nunas aja ring dang acarya siwanate sapunike pajari persangkale iri ke raris ide yang begawan dengan nike udah cening makar bu dewa Dharma Budi keto masih Satyawadi ya nulit tetingkahani dewani baput sing Jepang kelupang pindo guen kapinangi dewa cutat nih dewa keterima dah di sisil dini di pasraman bapan nanging kini nyen cening apang idewa nawang ada paridam-dam ane laksana yang baku yening rikala jaga nerima sisir patut kalu katur kegendosan adan yang dini yang cening ingin ratu peranda yang yukti ya sapuni ke raris sang ratu peranda di tiang nunas mangga gelis di tiang presiden melajai riki sapuni ke anak halid mangga kali iri ke raris ratu peranda ngelukat sang kali sesampuni kalukat udah cening Dharma Budi ketuk masih Satyawadi papan jani subuh lukat bapa jani cening Dharma Budi adanin bapa sadaki dan cening Satyawadi ane cerikat adanin bapa sadake ngawit jani idewa madan sadaki kelawan sadake sapunike ide yang begawan girinate sesampunya sapunike itep sangkali araris nunas aja ring ide begawan girinate riku raina ipun selepisan melajah yan kudang raina kudang sasih kudang warse sampun suwene sangkali nunas aja ring ide begawan girinate riku sareng sisyane samian Raris ide raris maka kalih sang Dharma Budi miwah Satyawadi waktu pasca ring kehentanan sehanian widani sane kaicanan ide yang guru dignate duaning sampun akeh sane kepolihan tutup pepelajaan sang kalih iri ke raris sadaki kelawan sadake lunas mepamit ring yang empu girinate jagi ngelanturang pemargi beri ke ngajak kanginang iri ke yang empu girinate nah cening sujati kena idewane lakar mau pamit uling dini nah lautang sube cening nanging ane jane de nani dewa mejalan mapan ide sang yang surya dipati du tajak jen cening itu masih mapan jani sasih karo sing dadi dewa mejalan mapan lakar mau puar sede yan kanti te dewa nuo para nuo penikan ide sang yang Buddha sing dadi mejalan di tat kala sase kalau apa buin tajak suryane lakar mau puar sede cening merarian dumen yan subuh ide sang yang surya dipati ngerorok kangkau mardenya ni dewa mejalan iri ke sang kalih raris mesandekan
lunas pengampura ring yang empu girin ada. Risampune Suryani ngerorokang. Irika wow sadaki kelawan sadaka pejalan malih mereka ngajak kangina yan kudang raina kudang saseh kadan pemargin sangkale saget ngantos sering tukad ganggani sayang ngemenek-meneka rawuh ing taman tirta gangge sesampune wenten ing taman tirta gangge sang kalih raris Mesir Amerika sadaki kelawan sadaka irika raris sadaka ngomong udah beli sadaki beli dong cingak beli tuh di dinding tamannya beli di samping pancorane ada gegambaran Dewi Durga katua ban sang sahadewa sing ninginayang iraga supaya enggak jaga nepukenane mau tama beli sapunika sang sadaka pepajaring sang sadaka waduh adi-adi sadaka yang saja buka kita jalan suun Mesir Ramjani lanturang pemargine buenya nadi irika raris sang sadaki kelawan sang sadaka lanturang memargi ngajak anginang yan kudang raina yan kudang sasih sampun pemargin sang kali saged mangihin gunung Kalintang tegak waduh adi-adi sadaka dong cinga adi ini gunungnya Kalintang listu ayu nyenadi lang-lang ulangun ngeluganin kena dadi ka segara girine dini nyenadi tuh bedaja ada pasih dini ada gunung ceglang-lang ulangun pana kena dini uduh beli sadaki beli itu sing nawang nih bemadan gunung Lempuyang gena itu yang geni jaya waduh adi-adi sadaka yang saja buka ketu sina melah pesan gena dini di gunung Lempuyang angin genah ngeruruh kau taman adi jalan menek aja adi jalan menek ini ke sang raga harus menek ke gunung Lempuyang sesampune teka di dhuwur kacingak yuakti ngulangunin pisan genah gunungipun iku yuakti segara kelawan giri yan marak aja wenten pasti dan iri ke wenten gunung sani ngelangen nah adi ini di dong si enenyan subadi di puncak gunung Lempuyang iraga nangun kerti adi sapunika ipuni sadaka sesampune sapunika sare sangkale kerara genah isadaki ring bucu kaler kang isadake ring bucu kaler kau iri kerari sangkale ngabas betani iri ke sesampune becik genah punika sang sadaki ngelarang yoga iri kering bucu kaler kangin isadake ngelarang yoga ring bucu kaler kau iri keraris isadaki ngeraine wacan sastra agama ninten naonin memati-mati nanging isadake sana mengenari bucu kaler kau ngeraine masang jaring yan wenten raksasa wenten buta-buti yan wenten beburon sani keni jaring raris ipun lablab raris ipun tadah raris ipun angin sate panti lantas awak ipun ni gede iri ke sang sadaki ngomong belene niki waduh adi-adi sadake sing dadi anaki memati-mati yan kanti dewa mati-mati buin pidan yan mati lantas iraga sinah kelebo atmani ragane ditu di kawah candra di muka sapunika sang sadaki ring sang sadaki udah beli sadaki beli sing nawang apa aneh laksanang tiang tiang laksana yang tu apa kerana kita mapan apang enggak beburu ni
apa je ane mak katang gelah ane mati gelah apa enggal ya inkarnasi nepukin ane lungan wet teken ane numadi malua sapunike sang sadake mapan di gumi ini ada papat pemargi ritat kala ngerurut itu yang maha utama bakti karma jenana raja ada madan bakti yoga, ada madan karma yoga, ada madan jenana yoga, turmana ada madan raja yoga. Yani raga bakti teken ide sang yang widi. Buin pidan yani raga mati pasti ke iraga presida masih kian ring ide sang yang widi. Yani iraga ngelaksanaan karma melaksanane melah. Tulus ikhlas iraga ning suci nirmala rita kala mati pasti ke masih mani raga meski kian ning ide sang yang widi kita masih yani raga melajain sekancan widiani yani raga buin pidan mati pasti ke jaga mangihen jo masih kian ring ide sang yang widi unik talat dan iraga ngelaksana raja marga yoga laksana tapa berata yoga lan semedi pasti ke masih raga moliang meski kian ring ide sang yang widi itu nyen beli sadaki ngawit jani lang gelarang yogane barang beli kaje kangin yang kalian tahu nah yang ketonya nadi jalan jani laksana yang adi iri ke sang kali ngelaksana yang kirti suang-suang sang sadaki ring bucu kalian kangin sang sadake ring bucu kalian kau sesampune asapunike geleng sang kalian ngelaksana yang ini ke punike sang sadaki ngewacen sehanan tutur agama ni ngeret indriya ninten naonen amati-mati nanging sang sadake iriko ring bucu kaler kau ipun masang jaring meboros napi je pakatang kelablab kangen sate kerayuna pun ikan gede pasang ipun mapan keteguhan sang kali ritat kala ngelaksana yang tapa berata yoga semedi lan sehanan kirti ini iri keraris ide yang siwa kepanesan ring suarga luku akeh punyan kayu ne sane layu tuane ngasapunike ide yang siwa ngutus iraksasa Kalujaya mana tesang kewentenan kirtin sang kali mereka ke mercepada ring gunung Lempuyang sesampun dengan antos irike iraksasa Kalujaya ngelur waduh cai sadaki lakar ama gelah ni jani wawasapun ike ngelur iraksasa Kalujaya permangkin disadaki waduh cai raksasa Kalujaya yang cai dot lakar ngamah awak gelahi gelah berag aring buka kini berag aking gelahi pasti ke cai tu sing betak ngamah awak gelahi cai tu sing nawang tu aden gelahi tu dibucuk aja kau yang dot cai ngamah ia gede pesan pasti cai lakar betak basang cai ini iku ras iraksas Kalujaya ngelur udah cai sadake lakar amah gelahane jani basang gelai subelayah nyen cai asapun iko raksasa Kalujaya nge iko mo pajar ares ngomong i sadake udah cai raksasa Kalujaya kadang gelah takut lamun cai lakar nada gelah lautang gelah lu belas cari nanging kene gelah metempo gelah lakar nengoken jaring gelah apa misi beburon menusa raksasa lakar amah gelah malu yang subek itu marah gelah lakar nyerahang awak kapinang cai sapulike isadake irike raris isadake ngerarah jaring ini beburon ane wenten deket raris kerayuna kangen sate kangen lawak kanti betak basang ipuni sesampune asapunike wau raris isadake mesiram usan mesiram raris mabusana sarwa putih usan asapunike wau ipun nyerahang raga teken raksasa Kalujaya udah cai raksasa Kalujaya
Yan saja cai perwira ani jani subuh mati yang gelak lalu belas cari. Lakar ngalih ani madan utama. Ini koros iraksas kalau jaya. Makin sadakun nagih. Maksa sadakun. Wawasa pun ikeraris. Iraksasa kalau jaya mauwah rupa. Dados macan putih. Waduh, cai sadaka. Saja pesan cai subetiaga pesan tekenang kematian cai ni. Cai tu sing nawang gelah kautus bani de betar siwa. Netesang yogan cai ni kirtin cai ni dini di mercepada. Mapan cai sebelas carya tekan awak cai ni kirtin cai ni dini. Ane jani cai akar gajak gelah kemu ke siwa lokotang ringi de betar siwa. Sapu ni ke macan putih ngai Haris. Mai. Cai sadaka menek ditundun ke lahi dini. Menek lantas isadaka ding tundun ni. Macan putih. Wow ko mekebar macan putih. Teke lantas isadaki ngeling. Bodoh. Cai macan putih kedo masih beli sadaka. Ajat yang minum kemu ke siwalo kenyan beli. Waduh cai sadaki kenten. Macan putih mapan kurang tiaga nyen cai. Teken kirtin cai ni kurang las cari cai teken awak dikakala ngelaksana yang kirti. Ane jani. Dadi cai melu kemu ke swarga loka nang ikut gelah gisnya. Jadi ke dari sang sadaki ni siang ikut ni macan putih raris di macan putih mekebor berikut ke siwaloka. Sesampun dengan antos ring siwaloka sampun aja antos antuk betara siwa. Sesampun dengan antos di dhuwur ring siwaloka. Waduh cening sadaki. Lautang subuh cening kemu ke swarga loka. Iri ke raris isadaki makecos mereka ke siwaloka. Nang isadaka nunas pengampura ring ide betara siwa. Waduh ratu betara siwa titiang nunas seluger. Titiang turun nyarengin. Pengenikan ratu betara. Jaga mereka ke siwaloka. Titiang jaga tedundumen ke marcepada. Soantukan akeh. Nyama berayan titiang punika talar. Para satwa ni sane patut tulungin titiang. Sane kantun kasengsaran ring jagati. Asap punika sang sadaka haris tedun ke mercepade. Isadaki sampun mereka ke siwaloka. Ini ide dan sarang sami. Wanta asap punika ceritan titiang indik sadaki lan sadaka. Minam daging unteng satu balik puniki ini iraga melaksana mang delas carya ening nirmale tan wenten jaga nyantulin kewintenan mana iragani. Ia ide dani sadur hutang satu litiang aturang para mesanti. Om Santi Om.